Hello guys, now to na phaikam from kam YouTube channel lo ke tini bordo ke chonai leina tini kha anro no ke ha invitation letter ba Bru Literature Conference ni kaunu tu se sayek nari nai bo da Bru Literature Conference ke bo ke phainai tal December no kha salchi mawo ong ni ung ye tongo ake bo Bru Literature Conference let mani ba ye inke bo Bru Literature Conference ke bo ke tini Bru ni ke ha lekha suikha ke tingyo kau sa tingyo ba jeba upho suikha ke tingyo thanghang le me nei ba pandawo biskango haba kamayo nani bau pandau ki ke ha borowo thumso laimo panda tui khayom se ba ke ha conference literature no tuye nka bo literature no organize khane ro basning kho rine ro ke Bru Sahitya Academy by Bru Literature Society boro se ketra bo ni khuye aro panda wo trek bangma phaye mai se yok phinai tre chini YBA BSco BSM BSA BPF BPO boro phono joto so je NGO sumtho tonai chini Bru ni boro phono phaye aro bangma hogra kaham ro aro panda wo phaye mayo sing phainai mke boni salte ro somi ro ke jantola na ro nainokna December talni nokha salchima borsi saisini kholpe ni mawo Anando Bazar Town Hall ongnai aketre jora ro khebo dainchi sama ni chingyo saruni dainchi brima ni jorawo boma panda ongnai kebo the Bru Literature Conference pandawo kabo molet mani bo pandawo fi akebo bro invitation letter aketre bro ni agenda ro let ma fi abono po taw chung sisa nai le nai grana ke jangkho bena ro nai noknai jangkho benai de boro kabo mung boro je Bru Literature Conference ro bro ni kabo mung ke bodi kese boro naro kauru bai sai sai ke suyi temo boro naro sasa po pore nai mine naro sasa bono kam ke pore nai de ke taw sisa na ro no pore ko pok nari nai ke boro suya mo ke bodi kese bongso ro buskang salte nokha salchima talchinima ake borsi saisine kholphe neima wo dainchi sama ni chinyorai saye saruni dainchi brima ni jorawo Anando Bazar Town Hall wo Bru Literature Conference ongnai aro mani kau Bruno hamyo nai ro ake kau Bru lek mai thangnai ha hinge wana nai ro ake tawo chung kau ni sling klai sing tongmoni baikho ni mchonai ro jotono sirio bo kau mama leimoni pandawo nungno pho tongsein phaye kau ti kaham recruit mobile nangkhru phaye buskangmo chini kau Bru Literature pho chachu ongmayo nei mani habala leithingyo saki ongkhru phayo nai kabo jawo ke borona ro sai sai ke naiem chimaikna boro je Bru Literature Conference ba Bru Literature Society by Bru Sahitya Academy boro kabo mokhe bodi kese je kau Bru no hamyo ye tongnai ro kau Bru no aini mani kau no ye jem khawo chong ye tongnai ro kau Bru lek ma ye thangnai ha ye kriye tongnai ro na ro joto aro pandawo bo phainai December talni nokha salchima 2022 wo Anando Bazar Town Hall wo aketre somungkhe bo time phone no nang phnu paye rimo fuaini dainchi samani chingyorai saye saruni dainchi brimani jorawo abonim singyonarao aro pandawo thangye mayo singmeinai Ketre boro sisa agenda khusa moro tompio boro agenda ke boro naro nai nai Bru Literature wo mtho ke hawo phayo naima rutu yok nai number 1 number 2 ke bu Tripura Mizoram ake Assam wo literature thanghawo phaime yok nai ake number 3 ke bu buskauni literature wo chachu ong nai mani habala yok nai ake tre aboni khuye number 4 tre tre ni kauno tuye phono sale ni ma tongo aboka optional ye chung samai ha ketre bo agenda main ke tham bo Bru Literature wo mtho ke ha ong mai yok nai ake tre Tripura Mizoram Assam je pho Bru ya ni ma su wo literature wo thangang le me nai aboni number 3 ke bu buskauni literature wo tre chachu ye chung kaham ki ye chini mani kauno tu samay yok naima khabuni khuiphi tre tre kauti kaham kau kamro phno bangma aboro hogra kamro sayek nari nai mkhe boma invitation letter ke specially bosti khongtamno tu se invitation ria om bornaro nainokna Tripura Assam Mizoram jething jagao naro tongpho narobo phainai December talni nokha salchima borsi saisine kholphi neima wo naro Tripura wo phaye ba no Tripura wo phaya Anando Bazar Town Hall naro phaye thum phaiminai aro naro bangma kokti kam nabainai chini Bru Sahitya Academy Bru Literature Society aketrek bangma chini NGO sumtho ro ni hogra kam ro bro kokti rimoro naro phaye khnaphimainai aketre aboro naro tolao nainokna jambo tolao boro keha delegate fee phono nangnai boro naro nainokna delegate fee boke rijaha khawkhol naro aro nangnai mkhe bo rijaha khawkhol delegate fee lamoke boke naro sajao je samuha chamung numung chau nai bo pandawo abon bo pandawo bo rijaha khawkhol bro aro lanai mkhe bo rijaha khawkhol nimsyo naro aro je conference thangnai su le nararo sajani mai kham phai ha chawni ma mainai mami inka aro aso brok bangma thangye Assam Tripura Mizoram pa ni bro aro thangye to aro conference thangye to singke mai rophono hokhinai ti rophono kaunai ke mun bo pandaw kheye aro joto chasro lenain bo pandaw kheye boma rija khawkhol delegate fee ke abun bo pandawo borowo suye tuyamse kabuni khuipi etre number 2 boro naro nainokna srai boro naide
boro janjani area ni bru writer poet rhyme simo tongke list tui be faidi ye boro tre brok cha ye tingyo mke boro ke boro naro je soikrung je kaubru bai ke soini krung tonai rhyme poet hingke masa sanai poto kaut ma aketre kautang abudima ro naro nauni masu story ba nauni kaut ma ro aketre knathok kautang ro suimo tong asingke aboro no phona ro krap ke suye naro tuinang ye thangmai nai khabuni khuipi naro abo je naro suimo naro skauni chingo se hui soye tumcho asingke naro jam boro number ye tingyo boro naidim boro je kabo nai ro broni number ye tingyo boro sakawo naro nainokna Mr. Khogen Riang khasmai chingyo bungke mke bobini number boro nai no tongna naro bungke Bru Literature Society ni keha hograse inke bo bumbai krunglaye naro ni je suimo khamo to asingke naro aboro no phui saumai nai inke tre boro tre keha tongpio chini bromnang Mr. Sanjit Kumar Riang ke bobini phone number boro ritingyo bungke Bru Saitya Academy ni GSA General Secretary bo bumbai krunglaye fo naro ni abo je riak nei man naro ni suikha to ma boro no hui saumayu unya ke bale naro abdike hui saunai khokche to me asingke batau phone no ni suikha khemo jai unya kho paiso me kongi to me asingke naro jai po thangnai ar po phone naro aboro hogra rowe malaye no ni suikha khiye je tuimo abno naro tuine thande aro hogra rowe malaye naro ni jabo poto kaut ma daw ha kautang de ha suimo ro no nara aboro sakhu onima ba pore kho ni mani jora no no riak nai kebo joto su roke ha Bru Literature Conference ni kau manu to ye Bru Literature Conference let man ba pando khya mi ake bukti ma kau mana saleo nen ba pando aro kya thumso lemo panda snamyo mi abo ni agenda ro joto su boro naro tawok na mai nangna kenaro sasapo bono kama ke pore nai mi nai bono naro screenshot laye bodi ke krap ke pore nai di yaw go pho mona bodi ke ri nai naro bono screenshot laru di ke narom chume asingke naro WhatsApp number ye comments kedi naro na ang bo PDF file phono hui meyo ke naro nai to nai nangsina yang machungo ke je boro wotre brok bang maro phono boro list risone ro phono to boro ang no pa hani mungle phun pa ya boro nang pu aro je thang asingke aro pandawo thang asingke naro simai nai je boro mungri nai ro je poto kaut ma suinai ba kaut ma suinai kautang suinai bro jotto suni mung boro list tong phayo inke jeria khoro je ta oporia khoro brong phono naro aro thange knang pugo riye naro ni jabo suikha kemo je taimbo samo aro sakho nei jora mai nei khabun bo pando no jotto no ang ba ni YouTube channel dikhe no jotto no kabo phijao ba no jotto no kya khupor sirimo phono ongha naro jotto pho je Bru ye tonei ma sule je mani kono hame tonai sule je naro yaw sla nei bai ke naro je somui sla nei bai ke le naro aro thang abo salhan ni bok pandao le naro pandano kaham ke soplong ke ye mchang rikro ne ni bok pandao ke no joto no bain channel de ke khupor siri phijau ke tini ni video le bono bo video no naro chai asing ke like ke di ke channel no bo subscribe ke koyata asing ke subscribe ke ri di trebodi samuchuma video show naro biskam po no sokmi ne bok pandao ke trebo video no tele naro le break ke matong yo ha no ni je chongmo no nim khawo chongmo kaut maro no pho naro no comments wi ke yes soye naro no siri phidi ke chunchi mali phina tre biskam video tenle chumbor no kathograna no video no rai samonching kathaw yanjora nai tumon bok pandao no joto no khakchanga